आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबदा मरुइबा पाव राज्यगी तोंगान तोंगानबा जिल्लासिंगदा सेक्यूरिटी पर्सनल सिंगा खुलाई पाइबसिंगा नोंमै कापनाबगी थौदोक थोखरे असोकपन नंखरे उखरुलगी सिरोइसिंगदगी इसिंग पुरकलगा मियामदा फंगहनगदबा वाटर सप्लाई सोर्स ऑगमेंटेशन स्कीम ngasi jatra hunkhre मिजोराम विधानसभा मिखल अमदी छत्तीसगढ़ विधानसभा की अहानबा तांका की वोट शांति ओइना थादनखरे मिजोराम दा वोट थादनबगी सांगचादा 9.9 यौखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी आदिवासी मियाम की याइफनबगीदमक केंद्र की बजेटा हानदगी सरुक मंगा की सांगदा सेनफम हेंगतखरे अमसुंग गोवा नेशनल गेम्स ता मणिपुर मेडल टेलीदा मरीसुबदा लेरे हौजिक फावबदा सनागी तकमान 19 याउना पुनः तकमान 9.9 फंगली थासिगी मंगादगी थीब खंगदना लेरिबा महिरोय अनि माइबम अविनाश अमसुंग निंगथौजम एंथोनी अनि गी खोंगुल लिरुबा सेक्यूरिटी पर्सनल सिंगदा मसक खंगदबा कुकी मिलिटेनी हाइना सिंगनबा सिंगना नोंमै कापसिलकपदा असोपन नंखरे पुलिस की पाउना हाई ngasi ayuk Imphal West जिला की कांगसुप सिंखोंगदा मणिपुर पुलिस याउना सेक्यूरिटी की अपुनबा कांगबुगा मिलिटेनी हाइना सिंगनबा सिंगा अकनबा मोंगदा नोंमै कापनाखी मदुदा मणिपुर पुलिस पर्सनल अनि मैरा पाइबी अमा याउना मियोय मापन नोंमैना पानबदगी सोखी मैरा पाइबी नुपी अदु माकी मनंगंदा स्पाइनल कोर्ट नोंमै मरुना पानबदगी अरुबा फिबमदा लाइकनरी अदुगा सोकलबा पुलिस पर्सनल सिंगी मनुंगदा बीडीएफ अमा डीआईजी रेंज 1 गी स्कोर अमा याउरी थौदो असिगी मतंगदा अखोगी पाउमिन हाई ngasi mahiroi ani khongul libaga mari lenana मैरा पाइबी अमदी अतोपा मियोइसिंग कांगसुप सिंगदा पुंदुना लेरिंगैदा मसक खंगदबा सिंगना अकनबा मोंगदा नोंमै कापसिलखिबनी मदुदा स्टेट फोर्स की माइकैदगी सु खुदहनखी तुंगदा पैरामिलिटरी फोर्स अमदी स्टेट फोर्स के अपुनबा कांगबु अमना थीबा हुंबगी थबक चथदुना कुकी मिलिटेंट सिंगना सारंबा बंकर अमा थुगाइखी अमरोमदा इम्फाल वेस्ट की सेंजम चिरांग कौटुक सिंग थक्तगी मिलिटेंट सिंगना नोंमै कापसिलखरे हाइरी स्टेट फोर्स की माइकैदगी मिलिटेंट सिंग अदु तकथोकनबा खुदहंदुना कापनाखी बिष्णुपुर जिला की मनुंग चनबा इरेंगबम मनिंगदसु लौमी सिंगना लौबुकता लौ सुरिंगैदा कुकी मिलिटेंट सिंगना ngasi नुमित युंगबा मतुंग पुंग अमरोम ताबा मतमदा तिंखाई खुनौरोमदगी नोंमै राउंड 15 रोम कापसिलखरे नोंमै कापसिलखपगी थौदोदुदा बिष्णुपुर पुलिस अमदी सेंट्रल फोर्स की कांगबुना लौबुकता लेरंबा लौमी निफुरोम साफगदबा मफम सिंगदा पुथोखी तुंगदा मफम अदुदा सेक्यूरिटी फोर्स के अहेनबा कांगबु अमा चंगसिलक्तुना इरांग अदु लाक्सिनखी अदुमोइनमक थौदोदुदा सोपन अमदी मिसिमिना यावबगी पाउ लेते मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगा मरी लेनना मणिपुर पुलिस न मफम कयादा थीबा हुंबगी थबक लेप्तना सथरी ngasi इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कांगबु अमना थंगल बाजार की अलू गली परिंगदा थीबा हुंबगी थबक सथखी सिटी पुलिस स्टेशन की मखादा सथखिबा ऑपरेशन अदुदा मियोय चामा कुन हेना वाहंग पाहुंग सथरबा मतुंगदा मखाताना थिजिनबा मियोय मंगा पुलिस स्टेशन दा सिनखरे नाकल अमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस नसु खोंगजोम खेबा सिंगी जगादा लेबा युम 95 रोमदा संगसंगदुना थीबा हुंबगी थबक सथखी हाइरी नोने जिला की लोंगमाई बाजार दा नौना साबा सायोनफम मार्केट सेट अमंगसी हिल एरियाज कमिटी मणिपुर की चेयरमैन दिंगांग लुंगांग मै अमसुंग नुंगबा विधानसभा की एमएलए ना मियामदा खुसिनखरे मदुगी तुंगदा लोंगमाई बाजार बोर्ड सिंदुना बोर्ड असि लिंखतखिबगी 53 सुबा कुमोन थौरमदा सरुक यारदुना श्री गांगमैना हाई लोंगमाई खुलदा नेशनल हाईवे 53 का समननबा विलेज रिंग रोड अमा अथुबा मतमदा सेमगतलगनी प्रोजेक्ट असी नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की मखादा लुपा कोटी 19 लाख यांखै संगना पाइखतकदबनी मांगना हाई लोंगमाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दा फ्रीडम फाइटर हाई पौजादो नंगबु इकाई खुमनबु उत्पोइना अथुबा मतमदा मेमोरियल पार्क अमा सेमगतलगनी पाउगी मरकथन अतेनबा ब्रेक अमा HIV हाइबसी लंबी मरी खक्तदा मियोय अमदगी मियोय अमदा संदोकपा ngami अहानबदा HIV पॉजिटिव ओइरबा ममा मपा सिंगदगी मसा सिंगदा अनि सुबदा सखंगदबा मियोय सिंगा कंडोम याउदना युम्बानबगी मरी थंबा मतमदा अहुम सुबदा मी अमगा यतुम सेरिंस वाइना दुना सिजनबा मरी सुबदा अना लाइंगदा ई कापा मतमदा HIV टेस्ट तौदबा ई कापदगी HIV का सागोनना हिंगलिबा मियोयसिंबु ताथिता ओइना नत्रगा हंथाना येंगलोइदबनी इमुंग मनुंगदा माहि तंफम संगदा अमदी थबक सुफमदा करिगुंबा HIV गा लोइनाना हिंगलिबा मियोयसिंबु
मखोइगी HIV की स्टेटस न मरम ओइरगा ताथिता ओइना तौदुना हंथाने यंगलंबा थोकलबदी HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 ni makhada chairak phangba yai HIV AIDS ki maramda hena ko pamaral khangnabagi damakta AIDS toll free number 1097 da call to biu Pauzenjariba Manipur State AIDS Control Society Tabiriba pause Akasbani Imphal dagini Public Health Engineering Mantri L Susindro nangasi ukrul da ising phanghanaba paikhatkadaba water supply source augmentation gi jatra hunkhre thoramadu da wangang bada mantri na miyam da ising ningthina sizinabagi hainabi lehenaba appeal tawki mak na miyam da sarkar gi anoba guideline gi matungina village water amasung sanitation committee sing semnaba so haiki ngasi hodokliba thorang asigi makhada siroi jingdagi ising puraklaga miyam da phangangani mantri na hai Village Water Sanitation Committee Fazana Sembio Hojiti Kogi elected members in Gazing Lake Tavanina 100 order known August Tokibni Adana Honorable MLA Singna recommend Orga Village Water Sanitation Committee Sema Sema Pibiro Living Litera Suni no the Litera Sutarasi Ako Himinanaba Ako Saminanaba Taurasi in Hiraga the Mina no Masin coordination Toba Cooperation Tonarakanda Ako water crisis of Pagania Thoromduda Veterinary and Animal Husbandry Mantri Kasim Basum, Ukrul Bidan Sabagi MLA, Ramuiba Amasung Lamlai Bidan Sabak Kendrigi MLA, KS Ibumsa Sarukyaki. Imphal West, Imphal East, Thawbal Amasung Bisnupur Jilla, Dahayang Ayukpung Mga Dagi Numidang Pung Tara Fawba Curfew Komtokani. Aduga Kaksing Jilagi Oinadi, Ayukpung Mga Dagi Numidang Pung Nipan Fawba Curfew Komtokani. Raizasi the Lady Ba Home Guard Personnel Singi, Seniority List Amasung, Promotion gi guidelines sembagi thabak panduna leiri haina Manipur Home Guard Employees Welfare Association gi President Wai Mangina thokpa serola mada hairi serola sin hai hiramasi ga mari leinana High Court of Manipur da thakiba wakat ani ngarang laukhatuna khanaraba matungda respondent oiriba BJP Manipur Commissioner Home ADGP Home Guard amasung Commandant Home Guard ta thasigi kuntra phawgi manungda iba serol ama piraknaba khanghankhre Loinana wakat asin numit asida amu hana khanana basu khanghanki hairi Diwali amasung ningol chakau baga mari lenana Raijapal Anusuya Wikena Raj Bhavan gi karmasari amadi security personnel singda khudor pot tamkhre Imphal gi Raj Bhavan gi darbar hall da pangthoki basamba thoromaduda Raijapal gi maikai da gi athum mahau kambal amadi kangkhal sing khudor pot oina tamki Kaksing kendra gi manungda leiba Kaksing Sumak Laikai Panjau Lambi Sumak Laikai Victory School Pareng amasung Kaksing Makha Low Gym Pareng Lambi Sing Paver Block Technology Siznaduna Semjinabang asi Kendra Sigi MLA Mayanglambam Ramesor na yangsinkhre Khongsara duda Sri Ramesor na hai Semgadoriba Lambi Sing asi Saliba tha sigi manungda loisinaba amadi sahi tara hena satnaba pandam thamli Systematic Voters Education and Participation Sweep ki matangda ngasi District Election Officer Thawbal Ahanthem Subhas na sabapati oiduna Zila Sigi Marilenaba Authority Singyoiba Mifama Maphamkhre Mifamaduna Voter Sing Mikhalgi Matangda Vapta Nabamadi Bot Soidana Thadanabagi Matangda Matau Karam na Honagadagi Amadi Sweep Mapungphana Pangthoknaba Khanaki Hairi Sama Taruk Suba Great October Socialist Ningsing Palan ngasi Communist Party of India Manipur State Council na sinduna Thawbal Jilagi Khangabokta Pangthokre Raija sida hojik thokliba irang asigi yanglaga All Manipur Teli Association na sahi asigi oina Sat Puja amasung Diwali kumai pangthoklaroi hairi National Ayush Mission Directorate of Ayush Lamphelpat amasung Irilbung Library Union na puna sinduna nongmagi oiba ana layangbagi kem amangasi Kairau Bitra Awanglekai Community Hall da pangthokre Akasbani Imphal gi ipaw kangbuna puthokpa makeup thoklasi haiba thoramgi mari suba tangkakta Laisuraba Singbulayang Bahaiba Thoram Ama, Hayang Yuki Pungtereta Kasban Imphal da Sandokani. Thoramasi YouTube channel Akasban Imphal da su live streaming Taugani. Akasban Imphal da Gipauta Biri. Election Commission of India gi Midyang Makhadang asi Mizoram Bidan Sabha Mekhalamadi Satisgarh Bidan Sabha gi ahanba tangka ki vote Santi oina thadana khre. Mizoram gi oina vote thadana bagi sangsa da 9.9 ani oiri. Akasbani Paumina Hai vote thadana bagi sangasi akon bagi oina Sada Marifugi Matakta Oiraba Yai, Bot Masing Matangtagi Ahumda Tigani. Upon Basit ni Fuleba Bizoram Bidasa Bagi Mikaladuda, polling station Lising Machani, Humbudra Tarukta, Voters in the Vota Danaki, Mikalasi Santi on Elution Kibagaloinana,
Hauzik apunba mirep sama humbudra marigi maraibak EVM machine da laikre. Chhattisgarh Vidhan Sabha gi oina ngasi ahanba tangkakta Vidhan Sabha kun gi vote hadanaki. Vote hadabagi aroiba matam namidang wainam pung 5 fawbada apunba sada humbudra mathoina vote hadabagi report fangi. Amaromda Raja sigi tongan ba Vidhan Sabha singda mikhal ga mari lenana pamdaba thodok sing thokibagi pausu fangi. Apunba polling station 5,500 da sathakiba mikhal asina mirep chani kulumdoi maraibak lepkani. Nagaland gi tapi Vidhan Sabha kendra gi maraki mikhal ngasi mai pakna pangthokre. Ayuk pung 3 tagi nungthil pung 4 phawba punna polling station kulumdoi da voter singna vote hadanaki. Vote hadanabagi sang sada 73.2 oiki. Maraki mikhal ase Vidhan Sabha kendra sigi MLA oramba Noke Wangnauna sahi sigi August 19 da lekhidabadagi pangthokpani. Amaromda tha sigi 15 da pangthokadariba seat chani leiba Rajasthan Vidhan Sabha mikhal gi damak mirep 2,405 na mirep se sing pisingkhre. Mirep se lokthokpagi aroiba numit tha sigi 8 ni. BJP lusingba amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Adivasi miyam gi yaifanabagi damak kendra gi budget ta hanadagi saruk 5 gi sang da senpham hengatkhre. Chhattisgarh gi Surajpur da pangthokpa mikhal gi rally da wangang bada Pradhan Mantri na hai Adivasi miyam gi yaifanaba honaba haibasi BJP na khwaidagi mangjil thana paikhatpa thabakni. Sri Modi na hai Adivasi angang singda afaba siksha pinaba pandamda Eklavya Model School samunga sabagi thabak sathari. Masigi mathakta medical amasung engineering tambada makhoigi mamalon singda tamba yahalli. Goa da sathari bakuntra tare suba National Games ki ngasi sanakiba tongan ba masana singda Manipurna sanagi takman ani lupagi takman ani amasung senjengi takman mga phangba ngamkhre. Hayeng aroi boina sanagadaba masana sing judo amadi football da Manipurna takman khara lorkani haibagi asa leiri. Hauzik phawbada Manipurna sanagi takman 18 lupagi 18 amasung senjengi 18 punna takman humbudra 3 phangduna medal teligi mari suba mafamda leiri. Ngasi sanakiba judo masana da Manipurna sanagi takman ani amadi lupagi takman ani lauki. Adubu tongan ba weight category singda sathakiba boxing match singda Manipur gi sanaroi ahum H asalata TH ojita amadi T Jackson na senjengi takman sing lauba ngamki. Manipur gi canoeing and kayaking team ngasi sathakiba thoi hentana bada mai pakpa ngamdabadagi medal amata lauba ngamkide. Hayeng games asigi oina sana khonabagi aroiba numit oigani. Hayeng nupagi football final da Manipurna services ka thengnagani. Manipurna Punjab semi final da panjel ani amada maithiba pikhibani. Amaromda games asida archery Indian round team event ta Manipur gi mahut senkiba National Sports Academy da class 11 tamlibi mahiroi Kaisam Sandhyana sanagi takman lorpada academy asigi management coach principal oja amadi mahiroi singna nungaiba phungdorakli. All India Football Federation gi makhada sathariba Colonel KSH Arun Kumar Memorial Third Inter Club Futsal Tournament ki ngasi sanakiba league match da Juvenile Club na Eastern Sporting Club pu panjel manga anida Kripsana Nauton Football Academy bu 3-3 da maithiba pikhre. Atopa match amada Manipur Sports House na Sangai Football School bu panjel 3 da maithiba pikhi. Aroibada maroiba paw amuhana Raijagi tongan ba jila singda security personnel singa khulai paiba singa nongmai kapnabagi thodok thokre asok apan nangkhre. Ukrul gi siroi singdagi ising puraklaga miyamda phanghangadaba water supply source augmentation scheme ngasi jatra honkhre. Mizoram Vidhan Sabha mikhalamadi Chhattisgarh Vidhan Sabha gi ahanba tangka ki vote shanti oina thadanakre. Mizoram da vote thadanabagi sang sada 9.9 ani yauki. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Adivasi miyam gi yaifanabagi damak kendra gi budget ta hanadagi saruk 5 gi sang da senpham hengatkre. Amasung Goa National Games da Manipur medal tally da mari subada leire. Hauzik phawbada sanagi takman 18 yauna punna takman 18 phangli. Paulo Jare.